Poštovani Reis ulema, dr. Mustafa Efendija Ceriću, uvaženi gosti, dame i gospodo, cijenjeni kolege i kolegice, imam zaista veliko zadovoljstvo i čast što mogu ispred Organizacionog odbora za održavanje i organizovanje prvog kongresa vjeroučitelja konstatovati da smo danas uspjeli. Za nas ovaj projekat bio je jedan novi izazov i ispit naše spremnosti i zrelosti. Drago mi je da su svi vjeroučitelji imali priliku da se uključe, a posebno radost nam čini što smo u zaista velikom broju danas bili prisutni na istorijskom prvom kongresu vjeroučitelja islamske vjeronauke u Bosni i Hercegovini. Mi smo danas ispisali novu stranicu historije vjeronauke. Međutim, poslije kongresa mi nećemo stati. Kongres, ovaj prvi kongres, treba nam biti i ponuditi nove smjernice, a jedna od njih je približavanje i jačanje institucije islamske zajednice i da vjeroučitelji jedan veliki akcenat i veliki poduhvat i veliku ulogu uzmu u izgradnji i jačanju islamske zajednice. Meni je drago da sam dio te ekipe, dio tog tima i drago mi je da sam upoznao i surađivao sa ljudima u organizacionom odboru i ovo je jedna kruna našeg djelovanja. Imali smo ideju i nadam se da smo u toj ideji uspjeli. Predmet vjeronauke 20 godina je proteklo otkako je ona vraćena u odgojno-obrazovni sistem. Sigurno, svi mi koji smo prvih godina u samom tom uvođenju, odnosno vraćanju vjeronauke u škole, bili smo malo pod velikim upitnikom da li ćemo odgovoriti ovom izazovu i ovom ispitu. Međutim, jaka islamska zajednica u Bosni i Hercegovini imala je svoju ideju, misiju i viziju i ovo što smo za kratko vrijeme učinili zaista ostavlja jedan veliki trag, neizbrisiv trag koji trebamo sigurno samo nastaviti da poboljšavamo svoj status. Mi smo razmatrali da ipak ovaj prvi kongres ostavi poseban trag. Mnogo je ljudi, eminentnih ličnosti, naših učenjaka, alima, profesora, muftije, na čelu sa Reis ulemom, izuzetno dali su veliki doprinos i veliki rezultat. Pružili veliku pomoć. Ali sve se to događalo u vrijeme našeg Reis uleme, doktora Mustafe Efendije Cerića, koji je učinio da ima jednu jaku ekipu, jedan jak tim, koji su ga podržavali i koji je on na čelu uspio da ostvari ovo zajedno sa nama i da nastavimo ovdje gdje smo stali. Dozvolit ćete mi da mi vjeroučitelji i organizacioni odbor smatramo da danas na prvom kongresu vjeroučitelja uručimo priznanje našem Reis ulemi i da ovo bude jedno veliko poštovanje, jedan veliki doprinos koji je naš Reis ulema učinio za nas vjeroučitelje, koji nam je omogućio da danas blizu 1000 vjeroučitelja ima hljeb i da može hraniti svoje porodice. Zamolio bi našeg Reis ulemu da dođe na binu i da uručimo priznanje ispred vjeroučitelja.